Mihango barabara-ini nene ya Nairobi guthii Naikuru nirugamire kwa ihinda thutha wa muingi wa Kiambaa Kabete kururungana na kuhinga barabara ino makimenereria ikuu iria ikoretwo ikioneka cia andu kuringwo ni ngari magikira. Makuwete mitharaba na mathege, aikari aya ni mahingire barabara ino mirurungano-ini wa thayo makihinyiriria thirikari kugathika kihonia kia ihinda ta kugathika mituru ya kunyihanyihia thibindi amu mamemanagia na ngari iria ithia ta mugwe nao magikira barabara. Ombi letu ni moja, tumekuwa na shida kubwa, watu wengi wetu wameuliwa hapa, zaidi ya watu 100. Maugite ikuu iria ciumanite na andu kuguthwo ni ngari mwena uyu ni nyingi na matigukiriria ringi mathie na mbere na guthika andu ao. Tunalilia serikali itusikize at least waweke bump. Hao watoto wetu wameisha, hii area Mugoga watoto wameisha. Aikari aya maugite kugathikwo kwa mituru iyo niguo guteithiriria kwa ihinda mbere ya waki wa barabara iyo urikiriirie na ndaraca cia andu gukira barabara-ini iyo kugathikwo niguo kunina thina uyu kaimana. Tunaomba serikali iliyopo chini saa hii yenye tulitauliwa juzi imalizie contractor pesa zake ndio amalize barabara. Tunataka flyovers, tunataka stairs na mahali pa watu kuvukia na zebra crossings. Ni moretie matereba kugia na wigererekĩ riria megutwarithia ngari barabara-ini ino amu andu a maguru kana aria makiraga barabara-ini ino matire na kundu kungi mangigerera tiga o kuhitukana na ngari barabara-ini iyo. Try to complain to the contractor to construct or to erect speed bumps to slow down the vehicles because they are driving at a very high speed and the road is very wide. Maugete matigwetikira ringi kuona mioyo ya andu ikiurira thi ta mioyo ya nguku kana mburi igithinjwo. Kuna siku ingine bado lori imepoteza njia pale ikagonga kijana mwingine ikamkata mara mbili. Tumepoteza watu zaidi ya 50 kwa hii stretch kutoka pale juu hadi pale chini. Ngiribotera Kameme TV, retwa riakwa ni Jerry wa Kiroji.